Ingdeng thongke brapho Karbinglong Primary Teachers Association atum amria hawaralong triennial mate ningkan ke thompen ephong ke talon ponje phan reception committee lapen subcommittee seng pondo West Karbinglong number hini amri constituency ke parlo amkachi community hall along non ke wangji ingdeng thongke brapho Karbinglong Primary Teachers Association atum triennial mate ningkan ke thompen ephong conference amria hawar ulukunchi mate Amri High School along si padoponpo. Lapen labang solong KPTA GS Robin Hanse, Mipu Karbinglong Thomas Council EM Dioping Maslay, Working President Hoksing Sengjol, Secretary Loki Khatonia Tumsi, Chipahim Puponpo. Labang so Parman Pini Arni Committee Sengpono, Lapen Subcommittee do anta Sengpono, Lake Fooding, Decoration, Medical Water Supply, Media Scout and Guide, Sound Committee do anta pathir ponno. Lapenon ki wangji theria chikloni phai hiniar ni si General Meeting do ponpo. Lason si kadukawe la charliao sumar tumaphan sad lang mate exam tangdet pen result pidara PC labangso KPTA Triennial Conference padopon popusi phirangkya tumathengno nang pachini. Nitum Karbinglong Primary Teachers Association nikan thompen batai sisi conference itu. Juga tentang harap-harap mereka pakar dilihat meeting lo macam apa ya, supaya tensi ambil blog lo, lapen dak blog so cuma salpen dak ulu kunci si 35 final conference kapta ke dak si patiko lo, lasi milik tumcu ke tentang Februari tarik soksiani ke dak local MSC mati nanti yang Sulaiman presiden lo, lapen dak senior Hoksing Sengjol Bank working president. Chinthong pen himari dong par Karbinglong Live.